Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure nkerugende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kw'igenekerezo ry'icumi ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe biriko biragenda byibonekeza mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Aya rero ni amakuru tugiye kubashyikiriza dufatanyije n'imboni cyase umutambo wikurikiranira hafi uri mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Ni munyemerere tumuhamagare ku murongo wa telefoni maze atubwire byinshi ko biriko biragenda biba dusasangure ndetse turebe nuko bihagaze mu bice bitandukanye. Mutama waramukanya amahoro y'Imana. Mwaramutse muraho neza murashima Imana bwana munyamakuru. Yego natwe twaramutse amahoro tugiye kurabira hamwe biriko biragenda byibonekeza by'umwihariko bijyanye n'ihungabana ry'umutekano. Uraza kutubwira iki? Uratwumva? Ndaza kubabwira ibikorwa byinshi bitandukanye byabyutse bikorwa n'igisirikare cya FDNB ndetse n'amabwire imirwano idasanzwe ku muhanda uva ahitwa Kavimbira werekeza Runingo ubwo ni mu cyerekezo kigana Sanje ndetse na Remera. Ndetse kandi bwana munyamakuru ndaza kubabwira ibikomeje kugenda biba mu misozi y'Iminembwe ibintu byakomeye cyane. Ikitwa intare zasarambwe zikomeje kugabwaho ibitero ari nako kandi intare zasarambwe ziri kujya mu bice bitandukanye bitangatanze umujyi wa Uvira kugira ngo birebe yuko byakwikura muri ibibazo bitandukanye. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na offensive biriko biragenda bitegurwa mu misozi itandukanye icungamiye Uvira he na he. Ni mu misozi itandukanye harimo Remera Change turareba uko bihagaze. Turaza kandi kwabwira riposte, turaza kandi kurebera hamwe reprise stratégique kwirategenda itegurwa ndetse na traité participer. Turaza kandi kwabwira ibiri kubera kuri position fortifiée mu bihe bice bya Rugezi, Mikenke ndetse n'andi hatandukanye. Turaza kandi no gukomeza kurabira hamwe ibiriko biragenda biboneka mu bice bitandukanye. Turababwira bombardement iri kumvikana mu Rugezi no mu Mikenke. Turebe kandi pornage iri kwiragenda yibonekeza mu bihe bice. Ni ibice bitandukanye bya Have sigaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amiruriyo Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Mwogo ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amiruriyo Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amiruriyo Estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amiruriyo Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka ndetse babishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amiruriyo Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43. Hamwe na Amiruriyo Estate turaheza. Ariko nanone cyane ngira ngo twibande mu misozi hano muri Sud Kivu aho imirwano yakomeye cyane aho umutwe neza sarambwe uri gukora igishoboka cyo cyose kugira ngo ukore impinduka. Turaza kandi kubabwira menace turebera hamwe ibijyanye nuko General Gasita amaze gungishirizwa mu gihugu cy'u Burundi bitewe nuko General William Yakutumba Hamuri yakomeje gutegura operation zitari nziza kuri uyu general. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na bureau provisoire umubare w'agateganyo w'abakomeje kugenda bagirira ibyago ku rugamba. Turaza kandi kubabwira operation militaire ziri gukorwa muri misozi. Ni operation ziri kubera mu misozi ya hano muri Petit Burayi Marimo ndetse n'ahitwa Fatwa na Bukumbirwa utibagiwe Nyamakombora no mu byerekezo bigana ku muhanda route nationale 7 ahitwa Warikare.
Ibi rero turaza kubigarukaho biherekejwe n'ibidasanzwe. Turaza kubabwira ibijyanye na Théâtre des Opérations, aho ibikorwa bya gisirikare biri gukorerwa turebe uko bihagaze. Turaza kandi kujya muri zone tampo mu duce twashyize hagati y'impande zombi. Kuri ubu bisa na isaha yose dushobora kuza kuvamo isanganya rikomeye. Turaza kandi kubabwira violence des droits humains ndetse na tension présentase. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ihonyorwa rya CSRF ku mugaragaro, bihura rero n'imirwano ikomeye ikomeje kubera muri teritwari ya Masisi, aho bitangazwa ndetse bikanemezwa ko izasarambwe zamaze kwigarurira ibice bitandukanye ndetse n'imisozi, ndetse benshi bakavuga ko bishobora kuza kuvamo imirwano ikomeye. Turagaruka kandi ku bijyanye na enclave Esiage, agace rero gakomeje kugenda gafungwa n'ingabo. Turababwira kandi bijyanye na reprise de contrôle uko bihagaze, yaba kuranirwa FARDC ndetse na FDNB. Banywanyi muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru akomakomeye, aho turi buze no kwinjira mu makuru akomeye arebana na politike, tukajye Kinshasa tukabereka ibiriko biragenda bitegurwa mu mugambi ukomeye w'iki umugambi ukomeye cyane wo guhangana n'umutwe neza sarambwe, ari nako none kandi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gahunda bafite aka kanya mu gihe cya vuba bari kuvuga yuko umutwe neza sarambwe ugomba kuva mu bice bifite. Nanone rero ikaze banywanyi mu buryo buramvuye muri aya makuru. Turaza kandi no kubabwira inkuru y'incamugongo, aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ADF yigambye kwica abaturage barenga 100, biro bikaba byabaye agahinda gakomeye muri Rubero. Turinjirayo ni muze tubane muri aya makuru tubagezeho kuri imbonesha kure, amakuru arabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvura amakuru mutama tuyaherehe. Ngira ngo tuyahere mu misozi ino muri Kivu y'Amajyepfo, cyane twibande muri ya misozi itegamiye Minembwe, aho ibintu byakomeye cyane ndetse kandi bikomeje guhindura isura. Yego, tubihuze n'ibiri kubera mu misozi ya hano muri Uvira, tumenye uko bihagaze kuko situation zirasa naho zenda gusa muri rusange. yego, ngaho tangira utujyane utubwire ido nido kubiriko biragenda byibonekeza. Nuko urugamba rwatangiye cyane mu saha y'urukerera rusatira saa 8, ni igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo acyongeye kugaba igitero nyuma y'uko munsi w'ejo cyagabe igitero ahitwa Ruwera. Yego, uyu mutwe ukazamuka uhungiye mu misozi y'ahitwa Tubangwa, Ibashiro, Kisekwa ndetse n'ahitwa Ngomiyano. yego, ubu rero aka kanya bwana munyamakuru ndagira mubwire ko ibintu byahinduye isura, kandi mubwire ko ibintu byakomeye cyane kuko ubu ngubu hongeye kugabwa ikindi gitero kidasanzwe cya drone ziri mu bwoko bwa Zetifu, aho iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarundi bakigabye agace kitwa Kitpo muri Minembwe. yego, ni agace bivugwa yuko bakagabye bagamije gukura umutwe neza sarambwe muri iriya misozi ya Miranga ndetse no muri iriya misozi ya Ngomeyano. yego, ariko iki gitero biravugwa kandi biremezwa yuko cyagabwe mu buryo bwo kubanza gutestinga bakareba niba drone z'abacancuro zazanywe ku mirongo ibiri ku rugamba. yego, ngo zizakora akazi biteguye yuko zakora ukurikije buriki urugamba bakomeje kugenda barutegura. yego, yego. Nibyo rero ibi ni ibikomeje kugenda biba mu gihe n'ubundi hari andi makuru agaragaza ibikomeje kugenda biba, aho witwa Makayambe wahoze ayobora zone Minembwe mu gihe cya RCD yishwe arashwe. Ubwo uratwemerera turabire hamwe ibiriko biragenda biba ndetse nuko urugamba ruhagaze muri ibi bice, ubwo turagaruka nawe tujyana n'ahandi tubwira ibiriko biragenda vyibonekeza. Nuwitwa Makayambe Mishembe Rora wahoze ari administrateur wungirije wa territoire ya Minembwe, yari yarashyizweho n'umutwe wa RDC warwanyaga ubutegetsi bw'Kinshasa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1998 kugeza mu mwaka wa 2003. Yishwe arashwe nyuma yo gushimutwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, kuko amakuru ava muri ibyo bica bivuga ku mugoroba w'ejo ndetse no kuwa mbere nibwo byavugwaga ko uyu mugabo Makayambe yashimuswe, akaba yarashimutiwe hafi y'umuhana
wa Mikenke aho yaragabwe atuye. Byavuzwe ko yashimuswe n'igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo kandi cyahise kimwerekeza ahitwa Tuwe ku ruhande rugana kuri Poezero ahari icyicaro cy'ingabo z'u Burundi Wazalendo, FARDC ndetse na FDLR. Hari amakuru yatanzwe rugikubita avuga ko yasekewe n'umuyobozi wa segiteri ya Intobwe Bwana Elwana Zidane. Aya makuru avugaga ko uyu muyobozi wa segiteri ya Intobwe yamushinjaga gukorana byafi n'imitwe yitwaje intwari irimo MRDP twirwaneho ndetse n'iza Sarambwe. Mu butumwa bwazindutse butangwa n'umuryango witwa Makayambe wishwe, bavugaga ko bwatowe umurambo we kandi bwasanze yarishwe arashwe. Bugira buti twasanze hano Makayambe yicwe kandi yishwe arashwe, birababaje. Uyu muryango we ntawe wigeze utunga urutoki ariko uvuga ko ubabajwe n'abakoze ayo mahano. Makayambe usibye kuba yarahoze yungirije Njewe wahoze ari administrateri wa teritwari ya Minembwe mu gihe cya RCD, yanabaye kandi chef secteur ya Intobwe mu myaka 5 ishize. Ubundi kandi inshuro zirenga imwe yahamagajwe ku mwanya yiyamamaje ku mwanya w'ubudepite ku rwego rwa teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo, ariko izo nshuro zose yagiye atsindwa. Bikaba bivuga ko rero yamaze kugirirwa nabi bikomeye. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye, ndetse benshi bakaba bakomeje kugenda bagaragaza ibigomba kuba ndetse nuko ibintu bihagaze, aho benshi bafite agahinda gakomeye. Hagati aho AFC yavuze ku bya Uvira, ivuga ko Uvira yihutirwa, aho kugeza ubu bagaragaza ibigiye kuba ndetse nuko urugamba rugomba kurwanwa. Mutamaragira ngo tubwire ibindi mbere ko turi buze kugaruka ku byatangajwe na AFC kubirebana n'igisagara cya Uvira. Ni ukuvuga ngo rero ibintu byakomeye cyane bwana munyamakuru. Yego, ibintu byakomeye kandi bikomeje guhindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi, ni ku rugamba rukomeje kugenda ruhinamirana ndetse kandi rukomeje kugenda rubihuriza ku rwego rudasanzwe. yego, N'ubu hari igitero abasirikare ba FARDC ndetse na FDNB utibagiwe abafatanyabikorwa babo yego, bagerageje kugaba mu misozi ya hano muri bavuye hano Kavimvira baciye hariya mu misozi ya Kingwengwe. Ubwo birumvikana yuko abagiye Kingwengwe babanje guca mu misozi ya Kiku ndetse na za Rushombeko, yego, bazamuka berekeza hitwa Kihande, bahurizwamo hamwe n'abari Runingo. Ubwo bari bafite gahunda yo kuzamuka hariya za Sanje. yego, ubwo gahunda yari ihari, bavugaga yuko uyu musaga w'abasirikare uri buce muri bino bice wirukanye inkungugu, dore ko bivuga yuko mbere yo kugira ngo abasirikare bagende habanje no gucaho drone zikabanza gushiringa mu misozi hariya muri Kingwengwe. yego, Bikavugwa yuko izi drone zari z'Ababiligi zagerageje gushiringa muri bino bice, noneho zisa naho zihaye inzira abasirikare b'Abarundi birukanye inkungugu bazamuka muri misozi ya za Kiriba ndetse na Runingo na Kihande. yego, ariko ngo bageze mu gace kitwa Dembe kegereye neza Sanje ndetse n'imisozi yahariya hafi n'Umurenge. yego, ngo baje gukomwa mu nkokora n'ambushi idasanzwe, baje gutegwa n'uno mutwe w'Izatambwe yaje kubahagarika, ariko nihaza kubamo kwatakana mu buryo bukomeye cyane, kuko biravuga yuko abari hari muri bice urusaku rw'amasasu barwumvishiye nibuza mu minota 40 hafi 45. yego, ibi kandi byongera kuba ikibazo ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko bavugaga yuko iyi misozi yose Kihande, Dembe, Murenge, Kingwengwe, Runigwe, Kiriba igomba gukontororwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo, kuko ngo kuba uno mutwe uryamye muri iriya misozi yegereye za Remera, kuba uryamye muri iriya misozi yegereye za Kamaniyora, ngo ni ihurizo rikomeye ku ruhande rwabo kuba bakwizera yuko umutekano wakwizerwa muri uno mujyi wa Uvira no mu bindi bice bihegereye. Kandi ubona yuko ibintu binakomeye cyane, kuko n'ahitwa Ruhwa no mu misozi hariya za Bideka, Rubarika, Ruburure, no mu misozi ya hano za Kisozi, Kakamba ndetse n'ahitwa Rugombo, mu byerekezo biri hafi na Maramba 11 uzamuka za Bugarama, yego, aho
hose icyitwa umusirikare w'umurundi bamuzanye kandi aravuga yuko yambariye urugamba yiteguye gutsinda kandi atari bwigere ava kwizima paka atsinze urugamba ngakomeje guhangana n'utwene zasarambwe nyuma yuko n'ubundi umusirikare w'umurundi cyane n'igisirikare cya FARDC mu kuyobora operation kandi ubona yuko izi mbaraga z'abarundi mu gihe zaba zikomeje zishobora kuvamo ikintu kitakiteguwe hano ku rugamba by'abari ku ruhande rw'umutwe wa 23 cyangwa se no ku ruhande rw'abasirikare b'abarundi cyangwa se FARDC. Yego, reka dukomeze page y'amakuru yacu tuje ku ngingo zikomakomeye ziriko ziragenda zigarukaho cyane mu binyamakuru bikomeye ku isi aho bagaragaza ibiri kuba ndetse nuko ibintu bihagaze. Turajya rero kuri page ikomeye irebana n'ibyo AFC yatangaje kubirebana n'igisagara cya Uvira aho benshi bavuze ko tayari hashobora kuba hagiye kuba ikintu kidasanzwe. Ndatangira nkubwira ko ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ryatangaje ko igisirikare cy'iki gihugu n'icy'u Burundi bagabye ibitero kandi ko ibyo bitero byateguriwe i Bujumbura mu Burundi na Uvira muri Kivu y'Amajyepfo bityo ko bigiye kuba byavugukira ibi bitero muti. Ni amakuru akubiye mu itangazo ihuriro rya AFC ryashyize hanze ku mugoroba ku munsi wa mbere w'ikigenekerezo rya 8 ukwezi kw'icyenda 2025. Muri iryo tangazo AFC iragira iti gitondo cya kare kuwa mbere abarwanyi bayishyize hamwe ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo bagizwe na FARDC, FDNB na Maïma y'abacanshuro bagabye ibitero mu buryo bwagutse ku birindiro byacu. Rirakomeza rigira riti ibyo bitero biri gutegurirwa muri Uvira ni Bujumbura biri kugabwa mu bice bituwe cyane n'abaturage biri kwifashishwamo intwaro zikomeye na drone. AFC ivuga ko idashobora kwihanganira aya mabi ari gukorwa n'uruhande rwa leta y'Kinshasa n'u Burundi yo kwica abaturage. Muri ubwo buryo rikaba rigiye kuvugutira umuti ibi bikomeje kuba. AFC iragira iti AFC M23 irabwiza abaturage n'umuryango mpuzamahanga ko yiyemeje ubushake budasubirwaho bwo kurinda abaturage b'abasivili no kubarwanaho ndetse no kuburizamo ibitero byose ku isoko aho bituruka. Ibi bitero bikozwe mu gihe AFC yari yimaze igihe itanga impuruza ku ruhande rwa leta ruri gutegura intambara ikomeye yo kurimbura bamwe mu banyekongo kuko abasirikare b'u Burundi n'aba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavugwagaho koherezwa mu bice bitandukanye birimo ibyo mu misozi ituyemo abanyamurenge. Bikavuga ko kubera ibyo AFC yiyemeje guhangana bikomeye nabo bahanganye ndetse no gufata igisagara cya Uvira giherereye mu ntera ngufi uvuye mu bice bamaze igihe kinini bagenzura. Ibi byose rero nibikomeje kugenda biba mu gihe bitangazwa kandi bikanagaruka ko kuri ubu operasiyo zikomeye ziri gutegurwa. Reka twinjire mu bice bya Rugezi na Mikenge nawe uduhe ido nido byifashe gute. Ahangaha bivugwa ko hashobora kuza kwibasirwa naho na za operasiyo Karundura. Imisozi ya Mikenge rero, imisozi ya Mikenge ndetse na Rugezi, yego, ni imisozi imaze iminsi rwose itegurwamo imirwano kandi mu buryo budasubirwaho. ngira ngo mwabibonye yuko inzira zatangiye no guharurwa hakoreshwa drone z'intambara, yego, z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi drone z'intambara rero n'ubu ngubu turi kuvugana aka kanya n'ubundi gisirikare cy'umutwe wa 23 cyangwa neza zasarambwe, yego, barivuga yuko mu gihe baba batazanye umusada w'ibikoresho byiganjemo nabo drone ndetse n'ayo ma GPS jamming bakayubaka bino bice bya hano mu za Mikenge ndetse na za Rugezi mu buryo bwa vuba, yego, dore yuko ngiye mfite n'amakuru yuko rwose ibikoresho ubu ngubu bafite ari bikeya cyane hakurikijwe ibikeneye ku mirongo y'imbere ku rugamba, yego. Urabona yuko rwose ibintu bikomeje kugenda bikomera ndetse kandi bikomeje no kugorana cyane. Ariko igihari nk'umutwe w'intare zasarambwe muri iriya misozi ya Rugezi ndetse na Mikenge yuko hagabwa ibitero, yego, biravugwa kandi biremezwa yuko hazanywe abasirikare b'abakomando. Twabonye imirongo igera kuri 3 y'abasirikare berekeje muri biriya bice, yego. Igihari nuko n'ubundi ibi bice bishobora kubamo intambara idasanzwe kandi by'umwihariko ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi kiyoboye imirongo y'imbere ku rugamba kurusha abandi, yego. Biravuga yuko gishaka iriya misozi ya Rugezi ndetse na Mikenge kuko bavuga yuko iyi misozi ari strategique kurusha indi misozi batumbereye cyangwa bashaka, yego.
dukomeje n'aya makuru, hari amakuru mashya tugezeho Mutama avuga ko hari indege yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura igana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo nabyo turabigarukaho mbere yuko dukomeza n'ibindi biri kugenda bigarukwaho. Amakuru ari guturuka mu Burundi aravuga ko ku kibuga cy'indege cyaho giherereye Bujumbura mu murwa mukuru w'ubukungu w'iki gihugu hahagurutse indege yerekeza mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bigakekwa ko yabigiye mu mugambi muremure wa leta y'iki gihugu n'iya Kinshasa wo kurasa mu bice bitandukanye bigenzurwa n'iza Sarambwe ndetse na Twirwaneho. N'ubutumwa twabonye buturutse mu bice bitandukanye aho bivugwa ko nko mu minota bagize bati nko mu minota 30 ishize yo kuwa gatatu yo kuwa kabiri ku igenekerezo ry'ikenda ukwezi kw'icyenda hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura hahagurutse indege y'igisirikare yerekeza ku ruhande rwa Kivu y'Amajyepfo. Bakomeje bagira bati twagerageje kuyitegereza, yagiye amatura agera kuri 3, biragaragara ko yarimo isehera yo ibikoresho bya gisirikare ariko yazengurutse cyane kuko yakubitaga mu kibaya cya Gatumba igakomeza za Uvira no mu kibaya cya Ruzizi no ku misozi. Hari n'ubwo yerekezaga ku mupaka wa Ruhwa uhuza u Rwanda n'u Burundi, akaba ari amakuru yatangajwe n'abatuye muri ibi bice. Ibyo bikaba rero byaherekejwe n'ifoto bahise batanga. Ibyo rero bikaba byabaye mu gihe n'ubundi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura geruka gukemangwa ko kiri gukoreshwa mu guhagurukiraho indege z'intambara zirimo drone za gisirikare za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi zigaye ibitero mu duce dutandukanye tugenzurwa na AFC harimo Mikenke, Rugezi n'ahandi hatandukanye nk'uko amakuru ariko aratugeraho bisigura. Umuvugizi wa AFC mu bya politike bwana Lawrence Kanyuka mu itangazo yashyize hanze ku mugoroba wo kuwa mbere yavuze ko Uvira ni Bujumbura niho Riro ry'ingabo za leta ya Kongo ziri gutegura ibitero byabo zo mu kirere no ku butaka. Navuga ko hari n'ibitero byateguriwe muri ibyo bice maze bigabwa ku birindiro byabo biherereye mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu muvugizi kandi yavuze ko biteguye guhagarika ibingibi. Ngaho ngo korero Mutama, nawe niba hari ibindi biziho wagira icyo bitubwira. Igihari ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ho imisada yo ikomeje gutangwa ndetse kandi indege zo zikomeje kuzanwa ubutitsa. Yego, cyane cyane izi kajugujugu z'intambara cyangwa amahelicopters abakunda kubyita mu izina wabyita izina ry'ikinyarwanda cyangwa n'icyongereza. yego, Zikomeje kuzanwa ku bwinshi kuko nk'ubu biravuga yuko muri iki gitondo kidasanzwe cyuje ukwitegura intambara ndetse no guhangana bikomeye. yego, Biravuga kandi biremezwa yuko nibuza nk'indege za kajugujugu zigera kuri 6 zamaze gushyirwa hano muri Uvira. yego, Nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi kiri kuvuga kandi cyemeza yuko ngo ibikoresho byose by'intambara bamaze kubitegura ngo kandi n'abasirikare bamaze gutegurwa, dore ko ku munsi w'ejo rwose hari nabo barimo baratestinga cyangwa se barimo barareba niba training babahaye yo kurwana rwose bayifite neza 100%. yego. Aba rero bamaze iminsi batraininingwa n'abacancuro b'Ababiligi, batraininingwa n'Abarusiya, nibo bagiye kuzanwa muri Uvira ngo bakaza guhangana mu buryo budasanzwe. Yego, hari icyo batandukaniyeho n'abandi bamaze igihe kinini muri ibyo bikorwa? Ntabwo dushobora kwemeza yuko hari icyo batandukaniyeho n'abo bamaze iminsi muri ibi bikorwa, ariko igihari twakwemeza nuko bagiye gukora impinduka kandi wenda zishobora kuzana inyungu ku ruhande rwabo. Yego, Icyo rero nicyo twiteguye kandi nicyo duhanze amaso kuko ino ntambara imeze nka filimi ihora yisubiramo umunsi ku munsi. yego, Mwabonye ibyabereye Burora ku munsi w'ejo aho uno mutwe wambuye abarwanyi ba Wazalendo uduce twa Burora ndetse n'indi misozi itandukanye yegereye bya bice bya Burora. yego, Wari uzi yuko intambara yabaye muri bice bya Burora ahantu ibikoresho byinshi byakoreshejwe n'abazalendo yuko iriya ntambara yabera muri bice? Wari uzi yuko intambara iri kubera muri bice zafatwa n'abukumbirwa drone ziri gusheringa muri eneo za 23 za sheringa muri bice bya Warikari. yego. Biragaragara yuko intambara isa naho iri gutangira, rero niyo mpamvu nakubwiza ukuri yuko ibi bintu wese kubirebesha amaso tukabivuga uko twabibonye. Yego, Nta kindi kintu nabirenzaho rwose bwana munyamakuru.
Reka dukomeze page y'amakuru yacu n'ubundi tujye muri kubiri kuvugwa aho ADF yateje amarira akomeye abanyekongo ndetse n'isi yose muri rusange. Umutwe w'iterabwoba ADF ukorera mu burengerazuba bwa Repubulika mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wigambye kwica abasivili 100 bari mu kiriyo muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage biciwe mu mudugudu witwa Ntoyo hafi y'agace k'ibirombe nk'ayitwa Manguru Peja Mangarajepa. Bikaba byarabaye mu ijoro ryo kwa mbere kwigenekerezo ry'umunani ukwezi kw'icenda 2025 nkuko byemejwe n'umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikorera muri aka gace Lieutenant Mark Elonga. Inzego zibanze zemeza ko aba barwanyi ba ADF bisha abarenga 80 bakoresheje imihoro, ariko uyu mutwe uzwi cyane nka Daesh cyangwa se ACR wigambye ko wisha abakristo 100. Kinyamakuru gikoreshwa n'uyu mutwe cyagize kiti abakristo 100 b'abanyekongo biciwe mu gitero cya ICR muri Rubero mu burasirazuba bw'igihugu. Lieutenant Elonga yasobanuye ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagerageje gutabara abaturage bo muri aka gace Kantoyo, ariko basanga uyu mutwe w'iterabwoba wamaze kubica. Mu kwezi kwa Kanama 2025 nabwo ADF yisha abaturage 59 muri Rubero mu minsi 3 ikoresheje imihoro igisiga itwitse inzu zabo. Iki ni igitero cyamaganywe bikomeye n'umuryango w'abibumbye, ariko nta ngamba zihamye zafashwe zo kurinda abasivili. Biro bikaba byateye ubwoba bukomeye abatuye muri ibi bice. Ngayo nguko rero wakomeza nawe utubwira n'ibindi. Mutamura twumva ibindi bidasanzwe rero biri kuvugwa ndetse kandi ibindi bidasanzwe biri kumvikana mu bice byinshi bitandukanye. Yego. Ni urugamba rukomeye cyane muri Warikare nayo yabayisibaniro Warikare nayo ibintu byakomeye. Warikare FARDC irahashaka vuba na bwangu. Yego. Ni Warikare ishakishwa kandi cyane bibanda muri no misozi strategique cyane bira bice bya Maremo cyane iriya misozi ya Burayi Peti ndetse na Fatuwa mu byerekezo byaraza gukumbirwa. Utibagiwe Ikubo niho hantu hari gushakishwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Deployment zaciye ibintu mu misozi hariya hafi n'isantere ya Pinga za Fatuwa ndetse no gukumbirwa. Yego. Aho bari gushaka kumanuka berekeza mu byerekezo bigana za Kishanga hariya muri teritwari ya Masisi byegereye hariya Mweso. Yego. Mu rwego rwo kugira ngo rero uburyo ki ngo bagaba bitero kuri uno mutwe, ariko urabona yuko rwose ibintu byakomeye kandi byanabayihurizo ku rwego rudasanzwe. Guhera ku munsi w'ejo twabonye deployment zidasanzwe, kuri uno munsi nabyo muri iki gitondo ni deployment zidasanzwe. Ubona yuko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uza hafi. Abasirikare benshi bazanye abasirikare benshi b'igisirikare cya FDNB bagiye kwangana neza Sarambwe. Yego. Bivugwa yuko abasirikare bazanye muri bino bice. Yego. Ikubitiro aribo bagiye kujya muri iriya mihanda iva Kazingira uzamuka Kawezi Kiriba ujya hitwa ku muhanda rute nationale 5 ugana Runigo. Birumvikane ko kujya mu cyerekezo cyerekeza ahitwa Kavu. Iyo ni operasiyo kandi igiye gukorwa mu gihe gito, yongera ngo tutaza no kuza mu makuru mubwira uburyo byagenze. Habaye nta kintu gihindutse kuko njyewe ibi ni ibintu nakuye hagati mu bantu bari hafi y'igisirikare cy'u Burundi bari kuvuga yuko uyu muhanda Yego. uza Kazinzira Kawezi Kiriba Runingo ndetse na Sanje Remera bashaka kuwukuramo. Yego. Nubundi duhise tubihuza n'ubundi n'andi makuru tumaze gukura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uranyemera naho tuyagaruke mbere yuko turi buze kujya mu bice n'ubundi biri kuberamo imirwano ikomeye noneho hagati ya FARDC ndetse na niza Sarambwe. Aho rero kuri uyu ari umunsi wa 8 w'imirwano ikomeye ndetse n'imvururu zikomeye mu gisagara cya Uvira. Oro navuga ko iki gisagara cya Uvira nkuko bitubwiye kiri mu bihe bidasanzwe kuko cyugarijwe n'umutekano muke uri guterwa na Wazalendo. Aho rero bakomeje imyigaragambyo no guhagarika ubuzima busanzwe mu baturage, aho rero kuri ubu bakomeje kuyoboka inzira y'imyigaragambyo. Ku munsi w'ejo nabwo bizari bibi cyane ndetse n'uyu munsi
aho iyi mitwe idakozwa no gukorana n'umuyobozi wungirije ushinzwe operation n'iperereza mu karere ka gisirikare General Olivier Gasita, bakaba bamushinja kwanga Wazalendo n'umubano akaba afitanye n'umubano wa hafi na M23 nk'uko babivuga. Ibi ni urugero rworoshye cyane rugaragaza amacakubiri yatangiye kuba yagaragara muri sosiyete ya Kongo ndetse n'imitwe ikorana nayo, nubwo rero ingabo n'imitwe ari abafatanyabikorwa mu kurwanya AFC. Abazalendo bari gukangisha gukomeza imyigaragambyo niba ibyo basabye byo kwirukana General Gasita bitari bwubahirizwe. Ibintu muri Uvira ntibyoroshye na gato, kuko abazalendo bo muri uyu mujyi imbere y'imitwe bakaba rero bari kuba bahangana bikomeye nk'uko bigaragara. Gusa bamanutse kandi uyu munsi bakaba bashinze ibirindiro hafi y'umujyi wa Uvira. Buri tsinda rya Wazalendo rifite umuyobozi waryo ryumvikanye, ndetse bamwe bashinze umutwe ukora nk'igipolisi nk'uko nawe wari wabitubwiye. Mu minsi yashize FARDC yahanganye bikomeye na Wazalendo karahava ku buryo nubwo bakorana ariko batumvira amabwiriza avuye hejuru mu buyobozi bwa gisirikare. Ibintu ntabwo byoroshye kuko aba Wazalendo bazi imisozi barwaniramo, kuko bamaze igihe kinini bari mu mitwe y'abamayimayi n'amatsinda barizwa mu bice bitandukanye bitarangwamo amategeko, biba bimeze nk'aho byigenga. Buri tsinda ryumvira umuyobozi waryo. Igiteye impungenge nuko ayo mitwe iyobowe n'abayobozi b'amatsinda yitwara gisirikare azwi kandi ateza impagarara muri aka gace. Urugero, Rene Itongo wahoze ari umunyamuryango wa FARDC, William Amuri Yakutumba wahoze ayobora umutwe wa CNPCA ndetse uri no mu gihano cya Loni. Hariho kandi John Makaneki Kasimbira umaze igihe kinini mu misozi irebana na Uvira kandi yanga cyane General Olivier Gasita, umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare, ndetse na Kashumba Nyerere ndetse n'uwitwa Kamama. Mu gihe rero aya matsinda yose ya Wazalendo na leta ya Kinshasa yakwanga kuyumvira igisasu mu mujyi wa Uvira, kikaba rero gikomeje kugenda cyitegura ko gishobora kuza kuyibasira. Kindi kugeza ubu biratangazwa ko bamwe mu baturage bafite amikoro bamaze kujya kwiturira i Bujumbura bitewe nuko batizeye ibiri kubera muri uyu mujyi. Mutama, wakomeza n'andi makuru? Uratwumva? Yego, wakomeza n'andi makuru Mutama? Nuvuga ngo mu yandi makuru ahari ngira ngo dusoze, ngira ngo tuve mu misozi ya Sud Kivu tujiremo rimwe tujye mu bindi bisozi bitandukanye bikuberamo imirwano. Yego. Agace kitwa Tema kari hafi y'umuhanda nakubwiraga route nationale gatanu mu byerekezo bya Kavimvira ujya hitwa Kikuku uzamuka mu byerekezo bya Kingenge. Yego. Kabereyemo imirwano idasanzwe, na gace kabereyemo imirwano idasanzwe, aho bivuga yuko umutwe w'Izasarambwe. Yego. Hari abasirikare babo bavuye muri iriya misozi y'umurenge bakamanuka ahitwa za Tembe ndetse no Kihande. Yego. Ashaka gufata umusozi witwa Runingo ndetse n'ahitwa Tema na Kigwengwe. Yego. Ariko ngo baza gukubitana n'abasirikare ba FDNB ndetse kandi bivugwa yuko harimo na Hibus Special Force ya FARDC. Yego. Ngo babagoteye mu nzira rero uyu mutwe birangira n'ubundi bayi musura inyuma gatoya uitemba muri ya misozi ya Sanje. Yego. Bikaba ari nayo mpamvu ngira ngo iyi nkuru nakubwiye abasirikare bose kurengwa hafi y'uno muhanda wa nationale mu byerekezo bigana hafi za Kiribara hafi na Runingo. Yego. Nuko bashaka gukomeza gukurikirana uno mutwe kugira ngo udakira umusaza muri iriya misozi ya za Tembe ndetse na Kihande na Sanje. Yego. Uyu musaza n'ubundi ukaza kugaruka aka gasozi ka Tema kitegeye Kavimvira kakitegera Kawezi ndetse na Kiku Ruta. Yego. Bakaba bahafata noneho ngo bagateza ibibazo bikomeye kwinjira mu mujyi wa Uvira bikaza kumworohera cyane. Yego. Ibi rero byabaye ihurizo rikomeye cyane ku ruhande rw'uyu mutwe w'Izasarambwe. Yego. Nubwo Uvira iri mu kibaya. Yego. Uyu mutwe ukaba witegeye ibice byose bya Uvira, byaba ari ibice biri mu mujyi rwagati no mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Yego. Ariko biri kuvugwa kandi biremezwa yuko uyu mutwe ku bitero uri gutegura byo gukoresha amahelicopters ndetse na drone z'intambara.
yego bitari buze ko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abasirikare b'Abarundi n'abafatanyabikorwa babo b'abacancuro, yego ngo bubatse ikoranabuhanga ridasanzwe ku buryo ushobora kuba watera ikompara rivuye hariya mu misozi ya Kihande ushaka kuriganisha mu byerekezo bya Kiriba cyangwa se Kiko, ngo ntibikorohere habe na gatoya, kandi bikavuga yuko iki gitero neza turambwe za kigabye bakoresheje indege iri mu bwoko bwa kajugujugu bashaka kurasa muri byerekezo bya Tema ndetse n'ahitwa Kiriba, yego ikaza kubagora cyane. Akaba niyo mpamvu ino operasiyo ya Tema na Kinzengwe yabagoye, bikarangira basuye inyuma bagiye muri ya misozi ya Dembe na Sanje na Kihande. Aka kanya kariho bisimbye nubwo bahitimbye, ariko bikaba biri yuko FARDC ngo nayo iri gutegura ibitero n'ubundi byo kunyura kuri umuhanda wa Kilometero 5 bazamuka bava Kazingira Kawezi Kiriba bajya hitwa Runingo, ngo basatira uyu mutwe wa M23 mu bice byegere hariya n'ubundi mu kuboko ko kw'iburyo uvuye kuri uwo muhanda wa Kilometero 5 ugana Kihande Umurenge ndetse n'ahitwa Dembe. yego Ibi rero ndakubwiza ukuri ko byabaye ikibazo, kuko urugamba rwahinduye isura, kuko uko ineza turambe zishushanya mapu y'intambara niko na FARDC nayo ishushanya mapu y'intambara, ukabona yuko intambara yahinduye isura mu buryo bukomeye cyane. yego noneho ndagira ngo unyemerere turebe ibikomeje kugenda bibera muri teritwari ya Masisi, ubwo turi buze kugaruka n'ubundi tureba n'ahandi uko byifashe. Kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ku igenekerezo ry'icyenda ukwezi kwa 9 2025 hari kuvuga imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi ba AFC n'inyeshyamba za Wazalendo ahitwa Burora muri groupement ya Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuko rero amakuru adushikira abisigura ndetse ari guturuka muri aka gace arabitangaza ko inyeshyamba za Wazalendo zishobora kuba zamaze kwamburwa agace mu masaha 28 ashize, zagarutse mu gitondo zikongera zikakisubiza nk'uko bivugwa. Amakuru aravuga ko urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'into zumvikanye muri aka gace. Amakuru akomeza avuga ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Reka turebe ingingo ku yindi ubuhamya butangwa n'abaturage. Umuturage uri mu gace wa Rokosibi yagize ati twumvisha amasasu menshi kuva mu gitondo, byageze ku isaha saa moya tubona imbunda ndende zirasishwa, humvikanaga urusaku rw'imbunda za Morotieri, ibibombe bikomeye byaterwaga n'imbunda. Twebwe abaturage twahise duhungira mu mashyamba hafi y'uruzi rwitwa Burora. Imiryango myinshi ikaba yahunze, abana bamwe basitatanye n'ababyeyi, ibintu biteye ubwoba. Ni mu gihe undi mugore utuye mu bice bya hafi y'isoko rya Burora we yagize ati ejo hashize Wazalendo bari batangiye kugaruka mu isoko ngo badusubize icyizere, ariko uyu munsi twabonye ko ibintu bizahindutse, izasarangwe zifite imbunda nini, abarwanyi babo bari ku misozi hejuru, natwe turabona ko nta kundi bizagenda. Ubu abantu benshi barimo kugurisha ibyo batunze bagahunga Burora biteye ubwoba. Ubu ni bumwe mu buhamya bwatanzwe n'abaturage bo mwabiriya bice. Tujyana Warikare tunarebe ibiri kubayo, mbere ko turi buze kugaruka ku nkuru iri kuvugwa kuri Monisco ndetse no kuri Madamu Bintou Keita. Uratwumva Mutama? Hello? Uratwumva? Hello? Turakumva Mutama. Watubwira ibya Warikare niba utwumva? Nuko Warikare ikiri gukorwa kandi ikiri kuvugwa ni ihungabana rikomeye cyane ry'umutekano ku ruhande rw'abaturage batuye hariya muri Warikare. Yego. Ikubitira abaturage bari batuye mu byerekezo bya Peti batangiye kubwirwa bya hafi yuko bagiye kugabwaho ibitero kimusiga n'igisirikare cya FARDC. Yego. Ni ibintu bitari bisanzwe yuko FARDC ijya kugaba ibitero mu gace kamwe ikabanza kubwira abaturage ngo bahave. Byatewe n'iki noneho? Ngo byatewe nuko nyuma yuko FARDC n'abarundi barinze muri bice bya Rugezo ndetse na Mikenke bikavuga mu bitangazamakuru ko basirinze mu bice bituyemo n'abaturage. Yego. Ngo byabateje igitego gikomeye cyane, niyo mpamvu rero batangije indi system kujya babanza gushinga muri ibyo bice babanje kubwira abaturage bagahunga. Bivuze ko badashaka ko hari umuturage waza kugirira ibyago muri iyi mirwano.
cyatumye babikora ndetse kandi no kugaragariza imiryango mpuzamahanga yuko icyo bagamije atari uguhungabanya umutekano w'abaturage. Yes, reka dukomeze amakuru yacu rero tujye mu nama y'ikirenga yabereye i Geneve igamije gusuzuma no kwemeza jenoside n'ibindi byaha bikomeye byakorewe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka 30 ishize. Turebe ibyatangajwe na Madamu Bintou Keita, ubwo turagaruka noneho nawe tubwira deployment mu bice bitandukanye. Madamu Bintou Keita, umuyobozi mukuru wa MONUSCO, yongeye gushimangira ko umuryango w'abibumbye wiyemeje gufatanya na Kongo n'u Rwanda mu nzira zo kugarura icyubahiro n'ubuzima mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Gufasha ibice, Madamu Bintou Keita yagize ati ndashimangira ko umuryango w'abibumbye uhamye ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gushyigikira ingamba za guverinoma zigamije guha ubuzima bushya n'icyubahiro abahohotewe, kurinda abasivili, gushyigikira gahunda zo gucisha mu nzira y'amahoro abarwanyi b'amatsinda yitwaje intwaro, ndetse no gushyigikira inzego z'ibanze mu gukumira no gukemura amakimbirane. Iri jambo rye ryakiriwe nk'ubutumwa bukomeye bwo guhumuriza imbaga z'abaturage b'abanyekongo bamaze imyaka myinshi mu buzima bw'akaga, barokotse ubwicanyi, bahohotewe ndetse bagiye bimurwa no ku butaka bwabo. Iyi nama y'ikirenga yahuje abayobozi b'ibihugu, abahagarariye imiryango mpuzamahanga, abaharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'abanyamategeko mpuzamahanga. Intego nyamukuru yari uguhamya ku mugaragaro ibi bihe byabaye muri Kongo kuva mu mwaka w'1990 kugeza magingo ajya, ndetse no gushaka uburyo bwa nyabwo kumenya no kwita ku bizaha by'itsembabwoko n'ubundi bwicanyi ndengakamere bwakorewe abaturage, gushyigikira imanza n'ubutabera mpuzamahanga kugira ngo abakekwaho uruhare babiryozwe, gutegura gahunda zifatika no guha ubuzima bushya abacitse ku icumu, harimo ubuvuzi, uburezi, ubukungu ndetse no guhabwa ijambo mu miryango mugari. Mu myaka irenga 30 ishize, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaye indiri y'intambara z'urudaca ziganjemo imitwe yitwaje intwaro, harimo n'iyakomotse mu bihugu by'abaturanyi. Ibiro byasize igihugu mu bihe bikomeye, aho abaturage basaga miliyoni bapfuye mu mirwano, abandi barenga miliyoni nyinshi bagahunga, hakiyongeraho gusahurwa k'ubukungu n'imitungo ikomeye y'iki gihugu. MONUSCO nk'umutwe w'ingabo za Loni uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'1999 hakomeje gushyiraho imbere inshingano zo kurinda abasivili, gukurikirana ihonyora ry'uburenganzira bwa muntu no gushyigikira gahunda z'ubwiyunge n'amahoro. Icyakora mu myaka ishize hagiye hanengwa kutabasha guhagarika burundu ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, ariko yagiye itanatanga inkunga y'ingenzi mu gucunga umutekano mu bice byinshi byibasiwe. Ijambo rya Madamu Bintou Keita ryongeye kugaragaza icyizere cy'uko Loni idashaka gusa kugarukira ku mibare y'abahitanwe n'intambara cyangwa bacitse ku icumu, ahubwo ishaka no gufasha kugira ubuzima bushya burimo icyubahiro n'amahame yo kongera kubaho mu buzima bwiza. Kabari hari biri kugenda bitangazwa mu gihe n'ubundi bitangazwa ko hari ibice byinshi Mutama biri kugenda birungikwamo abasirikare. Ibi bice ni ibihe kuri ubu ngubu? Imisozi iri kurungikamo abasirikare ni imisozi yari hafi za Kasamba, Ruvungi, Ruburure, Kisozi ahitwa Kabumenge. Yego. Imisozi ya Marambo ndetse n'imisozi ya Rubarika. Yego. Hariya muri Uvira ndetse utibagiwe imisozi yegereye hariya za Rukana. Yego. Aho sari kuzanwa abasirikare n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarundi. Nawe izasarambye zo ni ibihe bice kugeza ubu ngubu ziri gukoramo deployment? Imisozi yahariya muri Kamaniora, ni imisozi ya Mumosho n'ubundi iri hejuru n'ubundi kugira ngo bitegere ikibaya cy'uyu mujyi wa Uvira. Yego. Ndetse n'akariya gace ka Sanje utibagiwe Remera, ariko nanone mu byerekezo bitoya kuko bari kwanga gukomeza batumatuma abasirikare mu buryo bwa vuba cyane, kuko bavuga ngo ibintu byabo bari kubitegura nk'uko basanzwe babivuganira ngo no mu binyamakuru mujya mubyumva amakuru menshi bari gutangazwa n'abarizwa muri uno mutwe. Yego. Bikavuga yuko rero hari n'ibindi bice bikomeje kudeployingamo abasirikare cyane cyane byahariye muri Sud Kivu n'uyu mutwe neza Sarambwe. Yego. Cyane cyane biriya bice navuga yuko nk'iriya misozi y'Iminembwe, ariya umurenge rwose hakomeje kuzanwa abasirikare benshi cyane. Yego. Ni mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi iki gisirikare kibashe kuba cyategura operasiyo
zo kuburizamo imigambi ikomeye cyane ifitwemo n'igisirikare cy'u Burundi cyane cyane imisozi yegeye hariya za Mwenga mu byerekezo bya Warongo Bunyakiri ndetse no muri Kavumo utibagiwe hariya n'ubundi mu byerekezo by'Ishabunda niho hakomeje kuzanwa abasirikare benshi cyane ku ruhande rw'uno mutwe w'Impeta Sarah. Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi bacu mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye arabana n'umutekano, politiki, ubanye n'abakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere, hitushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.